درابات شرفداری چاروکان و شبکه من بلوچی مراگش مام شبینا میں مرچیگیں سرحالت گلزر گچکیے پٹوپولی نوشتان مکران چاگردی گلانی کارو کرد لوکنے چمشان کی نوشتے کند کے اوست ویلفیئر آرگنائزیشن گیبودی کارو چلوپگا مکران بنداتی گلنت کے غریب و لاچار و بیوسے نادرانی علاج خاطرہ مالی کمک کے پجیگا ریلیپ و بلڈ ڈونیشن تکا بازی تچتاگی کنگائیں اوستا بے قصاص بے وسو لاچاریں بلوچ نادرا علاج کنائیں تگو آنی زندے مرمران کوئے چراغ دوبر بلینگو روزنا کتگل بلوچ چاگر دایک زمانگی لاچار و غریبی مخلوق علاج خاطرہ آسے کمک کی ادارگ نگوا ہے چونائیا پر نام چاگردی گل یا سماجی تنظیم سکے مزنے قصاصیہ رجسٹر تا بلے آہنی کار و کرد توصیفی نئے تا نہ ہاں پاوتی میتگے دیمرویہ کار کو تو نئے کے پا لس مخلوق کے خدمت خاطرہ تچتاگی کو پوشکا رجسٹر تا اگا ما پاکستان ایدگے شہران بچارے مارا چاگردی گیبودی تکا بے قصاص گل دست کپیت کے ہم کروچ کروڑانی حسابا زر خرچ کنن تو لکانی حسابا ناداری مردمہ کمک کن ای کمک نہ ایو کا علاج خاطرائن بلکہ مفت ورگ و وردن دیگ روزگار خاطرہ مدد و کمک کنگ کسانی وام دیگ و کاروبار بندت کنگا ہم کمک کنگ ای ادارہ ہنی مینڈیٹ لازمی بہری دنیا یا چوشے بازیں گل ہستند کے آج چاگردی جیڑا و جنجالی پوشدرہ یا ناگتے ویل واقعہ و ضرورت سوابا جوڑ بیتگا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن ہوں چمیشان چے یکی کے شیئے جوڑشت گو یک نگیگیں کیفیتیا بیتگا اوستے جوڑشت سوابا یکی بلوچ شاعر محمد بش کھلکوا تھلکو پا کار و روزگارا امارات جامنندہ حمودہ شومکے نادرائیہ گورجت نادرہ جاہا تحت باہوٹا ابو زاویہ بیران بود حلقوتی زمانگا حیدری فٹبال کلب کوشکلات کیچ ہے نامداری لیبیت محمد بخش جالدر نامہ مشہورت ما یگو 995 زمانگا فٹبال کتگر دومی سبب نامدار شاعر ظفر اکبر شومکے آماچے کساں سالیں بچ حمل ظفر نادرائیت کے اوستے جوڑشت رائے شوندہ بیائے توستے جوڑشت بارہا سرجمے حوالاں چا اصغر ظہیر زبانہ گوشدارے کے آچا حمل ظفر کمک کا پیش کے ساں کنان مارا معلومدار کن اصغر ظہیر گوشی سن 2017 بلچی زبان نامی شاعر محمد کلکو اماراتا کینسر نادرائیہ گورجتگت پائی کمک کا مزنہور شاعر اور راجدوستان ورسفی گروپ پی جوڑ کو ای گروپا حمل شوہاز عزت عبدال مراد شاکر محسن امام منظور بسمل میر ساجد منظور مزار میجر مجید انور غلام و من اصغر و دگا باز مردمی حوارت کے ماہنی نام شمشتگا چملکا ای گروپا جوانے گشندہ آسومی بلوچ و دگا باز سنگتی گونت شر قصاصیہ پہلکوا کمک یکجا کنک بھی تو آئیے چکان دیاگ بھی پچھا کے آئیے نادراہی گڈی پدیاں کانت من اصغر ظہیرہ ہمیں گروپا ہوتی صلاح داتگت کے ما پرچہ ایک محکم ادارے و آئیے ہندی کمیٹی جوڑ نکنے بازی سنگتی منی گپ گپکوں بازینیا گوشت کے مارائی مارا سک باز رندہ وارتاگ ادارہ پرشنت ہر کسا کمک کنگیے نادرہانی اکاؤنٹ نمبرہ کمک کان دیم بیدا چیزے وعدے خاموشیہ پر نادرہاں وڑوڑے کمک کی دیوان جوڑ بوگایا تو پرشگایا پدا یا کناگتا بلوچی زبان نامی شاعر وجہ ظفر اکبر کساں سالیں بچ حمل ظفر خون کینسر نادرائی حال چتوپانا شنگو تالان بھی حمل ظفر کمک کا ایک سکی مزن ورسفی گروپ پی جوڑ کنک بھی کہ آئی تہا مزن نام و مزن اگدہیں مردم ہوارتا ماہو ہمیں گروپا ہوار کنک بھی تا ای گروپا گلزار گچکی اسا خاموش ملا لیاقت ولی انور غلام و دگا سک باز مردم ہوارتا حمل ظفر 23 جنوری 2019 آگا خان اسپتالہ داخل کنگ بھی پرائی علاج خاطرہ مالی کمک کے مچکنگ واسطہ مانگو اسا خاموش و ایدگے بازی سنگتیا 24 جنوری 2019 واٹس ایپ گروپ پیٹہیں چاگردی سیاسی و لفظاں کی مردمہ عبید زندے ایدگے تکاں ورنہ و کماش ہوار کتاں حمل نادرائی علاج ٹارگٹ ہفتاد لگ کلدارہ ہفتگی تہا ای ٹارگٹ سرجم بھی ظفر اکبرہ جارجت کے کمک بند کنک بھی تو ہر گیشیں ذرے کے حد تک آ ایدگے ضرورت مندے نادرہاں دیگ بھی بند ماچارت کے اداہو مردم بازاں ای بابتا گپ جنک بھی ماوتی گپ تو کا دور دا بلے اداہو منی دانک گواتا برتا گروپ بند کنک بھی تیا کہ نام بدل کنگو بلوچستان کینسر اسپتال مشن ایر کنک بھی رندہ سنگت تہوں تہاں بیتا ہمیں وعدہ کہ حمل ظفر کمک یکجا کنک بیتگتا امارات لفظاں کی گلے کے نام ساچشت ادبی چاگردیں کے
ساچ نامہ مشہور ماں یہ کارمسترا منا منی باس کو امرا ہمیں گوشت کے بادند کے ساچ و حملے کمک کا وکھان ماں ہمیں پسودات کے ساچ لفظاں کی گلے آئیے آئینہ چندو کمک مانیس اگا شما چھ کاری کنگ لوٹے گڑا دگے گروپ پہ جوڑ بکنے پدا واٹس اپ گروپ پہ کمک کی پا حمل جان نامہ جوڑ کت کے آئی تہا ناصف دودا حمل شوہاز وفا زامرانی رحیم رضا الیاس آزار و من اصغر ہوارتا گروپ پہ لنک فیس بک کا ایرکنک بیت کے چرائیا بازی سنگتے ہوار بھی شرفداران دے میں مراگشہ ماگو ہمیں نوشتاں کے دومی بہرہ گوشما ہم دیوان بے اللہ معیار بلوچی سبز و بلوچستان میزران باد